Okay, talking about coconuts. This is Leo Tring, July 3rd, 2014. Yete te be yabene koku mare mandi kwan mau ti eye ute eye yeru dabo baje memdi iye kwan mau yu be iye lente iye be yaure fiofo di wadi ma de be minye filie mirbad ningete kwan fawo di iye te be para nenge para si iye te be anen ke pare ti e pas iye yemu iye fo yero bulu bute iye di tegnyembe tetene